ओम नमः शिवाय। केमती अच्छा भल अच्छा श्रावण मास सोमवार मुझे गोटे बिना पियाज रसुण गोटे व्रत थाली प्रस्तुत कर मिक्स भेज करुच्ची सब सब जो परिबा थिला कखारु आलू कांकड़ पोटल बैगण बीन्स एम सब परिबा ताको आगे टिके 2 चम्मच तेल पकई देकी तेल पकई देकी सब परिया पकईदेली ये जो सब आमर जीरा गुंड लंका गुंड करी पाउडर हलदी लुण ताको सब ये देदेली सहित टमाटो आगे चीनी पकईदेली भल भाव में गोलदेली गोटे मसला प्रिपेयर करुच्ची गुंड मसला देखो कौन नहीं देखो जो मसला नहीं धनिया पानमधुरी जीरा गोलमरीच दालचीनी लंका तेजपत्र ताको टिके अल्प टिके जस्ट खाली भाजीदबा मसलाटा भाजी देती ठंडा हेले गुंड करी बर्तमान आलू कैप्सिकम गोटे सुखा सब्जी करी जोटा कि तेल पकईदेली जीरा हिंगू लुण हलदी काश्मीर लाल मिर्च पकईकि टे फ्लेम मुझे रखी हाई रे भाजी देवी देखो ये भाजी गला बर्तमान ए कैप्सिकम पकईदे ताकि भी 2 मिनट घोड़े भाजीदे बर्तमान ए खट्टा प्रस्तुत करवा फुटण हेंगू आ गोटे शुखला लंका देदेली गला भुसुआ पत्र कंचा लंका और अदा खिचा टमाटो देदेली हलदी आ लुण भी देदेली आंब नथिला आंब सड़ा करी आंब सड़ा थिला ये आंब सड़ा को छोट छोट कर काटिदेवी से टमाटर पकईदेवी खट्टा हो करदेली देखो छोट छोट कर काटिदेली को टे भल भाव में गोले देवा मुझे चीनी पकईदेनी कहीं आंब सड़ाटा बहुत मीठा अच्छी चीनी आ पकईदेली ये आमर हो गला जो मसला भाजी गुंड करी से मसला को गोटे चम्मच पूरा भल भाव में देदेबा ता सहित घी गोटे चम्मच देदेबा भल भाव में गोलैदेबा भल भाव में गोलै देकी पुणी घोड़ेदेबा 5 मिनिट घोड़ेदेबा खट्टा भी हो गला से भी गुंड टे पकई देकर घी टे देदेबा खट्टा भी हो गला टे धनिया पत्र आगे जीरा गुंड देदेबा मोर आंब सड़ा और टमाटो खट्टा हो गला काढ़ी दूसरी धनिया पत्र देदेले आ टे खंडे जीरा गुंड देदेली आमर जीरा कैप्सिकम आलू हो गला तो काढ़ी दूसरी हो गला मोर जीरा आलू कैप्सिकम बर्तमान ये परिबा सिझे देती बघार देवी सिंपल केवल बघार देवी आउ कौन मसला गुंड अलरेडी दे देती आउ किसी करें बघारी कौन कली ना
2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଜିରା, ଫୁଟଣ, ହେଙ୍ଗୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଧରିଦେଲି ସେଥିରେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଏକୁ ମୁଁ ସବୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଘିଅରେ କରୁଛି। କେବଳ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରତ ଥାଳିଟା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ହେଲେ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କରୁଛି ମଖାନା ଥିଲା, ଏଠି କ୍ଷୀର ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏ ମଖାନା କ୍ଷୀରି କରିବି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, କାଜୁ ଆଉ ଟିକେ ପିସ୍ତା ଥିଲା ସେଇଆକୁ ଭାଜିଦେଲି, ଆଉ କିସମିସ୍ ନଥିଲା ସେଇଆକୁ ଭାଜିଦେଲି। କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି 5 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଖାନାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ଆକୁ ସିମ୍ରେ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସିମ୍ରେ ଭାଜିଦେବା। ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ବହଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରୁ 2 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ 2-4ଟା କେଶରର ଦାଗା ଦେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲା। ହାତରେ ଚୁରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ୟାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଖାନାରୁ କିଛି ଏଠି ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ଏଠି ଅଳ୍ପ କାଜୁ ଆଉ ପିସ୍ତା ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କୁଟି ଦେଇଛି, ଦରଦର କୁଟା କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତା ସହିତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସହିତ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ମୋର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି ପୁରୀ ପାଇଁ ଦେଇ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଟା, ଲୁଣ, ଜୁଆଣି, ଆମର କଳା ଜିରା, ତା ସହିତ ଏଠି ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 1 ଚାମଚ। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇକି ଚକଟି ଦେଉଛି। ବେଲି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves.
ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିୟର୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆଦୌ ମାଇଣ୍ଡ କରିବିନି। ଆଉ ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।